kwakira umwabazi yo program ya Twanure turi ya TV West Kaburijo kandi no kwebaza ahabwabyo nibyo kurabamo kongo kaguma TV West nyenda no kutwara umisho kubakira mu kwezi kwamwe ndokutire tuzakuzamu okwikumi ndukuba cyo kwamwe ndokutire ntendera imbendeze birungi tukenda kwezi kwamwe ndokuturebera ibintu bingi munonga nominations za presidential candidates kandi already abinji baheze kwerekeza kuzakora mu kibina cha FDC turebe no promising national amafabi araganise twakweta economic reforms inga shimpinda inkombientasia NRM ejo nayo tuorekere priorities nizo ziha kandi ibintu bagamba bona nibirungi byabikozwe eri hangano rero ndo barungi munonga buri kibina kine ebikiriyo nchorekerera omukibina kibakweta Common Man's Party icyambara kamunyagwawe n'akamanyiso korusani abaze no kurya hamwe now ebinabyo bironcinga manifestos zabyo umwabazi yogu ni Vincent Mujuruzi twina hano ya abashara babiri nkwatabuta amamanzi kandi abanya Uganda icyo nico cyukuru munonga ririya ruteraho former DC kandi flag bearer which bine cha National Resistance Movement Woman MP district Isinjo hamwe na process nyonsi yabona oguno wa PFF kine kibina kisi cya rugiro mu FDC bwanyuma kugiraho butikizana kandi nawe naenda Entebbe eyubwa Mbarara City woman yes abo kibine cyo PFF nabo echo ndizabantu tuganira ahakarura turentuzamu kugira ngo ebyaraganisibwe because every 5 years nitubantu turebe kibine kikuba kitorinwe kiba kine byaraganise gukora ntwenda kureba NRM yone tuoreka ebyahati konka bye byijo bikakorwa rero bakunde bahebwe endijo nchuro y'imyaka 5 abo kuba oshemeye kuba ubwembezi every time of office hari kweta social contract nimwikiriza n'abantu igine imyaka 5 twagikwasa we expect ABCD now bashemeye kwamba bakora icyo bakweta evaluation okongera okozere yes okongera nko mu America n'ahandi umwe nore kibina cyarga batawukina so in most cases mambareba ukoraganise kora cyo kozere huki kamba akire kantandishe niyo process banzora musiyeho abakutureba turi ya TV West webare Vincent amazina nibanyeta ayo bare process nyonsi yabona ndukuza kwesimba bwa MP Woman MP Mbarara City konka ntokimanya tukehandikise aba NRM ko bamazire kuraba mbomba mango kintu cyo nubo bakugira ki hatu noreba tunyigira no mwa kugira ngo tuhandikise aciro kikura karutu katere birabona mukaga abatezi bakaruru bariho kandi twabesimbe tuzire ki turu ninyakira my sister Lilian tibyi hari Lilian ninkukunda akananye nanjiro mu parliament akanze ntabanya Uganda tubemwe ibintu byentaro bye kibina ikiriza otekibina no bucyareta kandi na katibyi hari no quality ati na Lilian nakushangwa mu parliament najya ntinga tuyiho mushoro aha factories za pads I believe nobody wa NRM no joti yes najya nturete herese insurance y'abakazi bo kuzara Lilian cye kibina cyacu nogera ki omu Western regional mwa bakazi babiri bindu kuhagira Honorable Lilian na Honorable Ano wa Rwampara abakazi abo mbene I feel you tibyi hari nimba feelinga and abanyisinjiro iya nebini byone ntura nimba gambira nyo kazi isinjiro na Rwanentaro nazurwana hatinzi basigire isinjiro te kukunda birungi sigiye Lilian ari yabaye fire bakama bisinjiro naye nabamanya ijo nabo bakamukwatamu abatenda birungi eshahe ziriri antindu kwamya ngo kandi bakabire mbagaruka bari abo kwa abantu mureke tugambisa amazima abantu abatira akaruka NRM bakanga kwagira nibo benye nabo kuza kushanga mu karura ka general isn't it so tindu kure waremerwe fraga NRM akaba kabamanyire ryemize yabo kweterera karuru kwerangirira mwana twaberekira mani gabantu nanisha ababanyisinjiro mu rwaniriro mwanya goha gwaririya because I do believe isinjo ni nkiri zo muri Aroni no wari wa NRM Aroni na Lilian mwakwatana at least hine kintu cy'umwana muzafite kankahi isinjiro konka wano rebe mbere ho buri umwana aronda ho korabiraho aho kugira kitwakuzo mu karuririyan isinjiro ari yo muzi
manya ntuterera manya basi manya kibachika baronda babo babareta b'independence babanyigamo riya ningushaba ninkwashengereza iza abantu bakakwa karuru bakaba bakakwibaho wakarwanira na hata abantu abakwira karuba kizireki baro rwanira karuru rwanira rwebembeze mwebare. Thank you so much Professor Nyonsi yabona ayebare Vivian njya wazura mwe hata hano kigamba tutandikira ingero kandi ine arutera ho ririya nakaburizoba kandi mwebare management ya TV West kandi my sister Prosenko kuwagamba aboko nani tinkwamya ngo ine kinkubasa kurwana niwe kureka niwe kindu kwendeza no kushaba ngo bwenge bobo ine kuruno burito kabwita kibina cya inaremu mwene nkashemerwa Proso mbinde byakubasa kunshemeza na necyo kirumu nkashemerwa mboye nabo kubana binkuzagamba kutwakwatana satwe na tukabidefendinga tukashemerwa kumwe tukaba bahe nare mbonye cyo niyo shara yanjye kandi bwiro bwinje bishaba mujurizi ruhanga bikora bipamya ngune cya Prose kandi ubu wamumpsya hihaha nacyo nakuchikore byanjye nyo tinkoze sabikonde apana tinkosa manu go hunga manu go hunga tingakoze sa amana go moyo warahanga ukumweta nkamujyantirebeki nambwe natu wampaka assignment karungi nishemerwa kubana mukuru wanje kandi umwene mawe Prose studio za TV West no kumushaba ngo ebitwazamu kuri yakubye nakunda kandi nabwera hango undi kwikiriza ahindura mutumagwe tuzo mu kibina cyumwe nko kuyagamba tuna twantu Rwanda uburinganiza yimuka kagira ati factory za pad zibe honka mutere kijinje nkatego abakazi bambaza haratu batere weki mwe nko kwenare mwe binte kubitebekanise hati nkabonire ekibuzo ninja tugumize muke za shenge ekibuzo no kugira ngo byabinde ebyagabiro biraganisibwe obwo bwire byo byonyine bikozurwe emyaka 5 wire turiyo tutandike emyaka 5 kubata karura kutwine simu yitu ne jang protecting the gains hatumwe nombuza nguzo gains ziha akubantu za protecting ki ine cyo rwe twakozere nanga tichiroho nyenda kusima na sekusimereho president Yoweri Museveni na planners ba government abo kubane kubetera enare muyonka enare mukekuruka kusinga karuru yazo mwebembezi hatekora government neberi yaburi yomwe no opposition noha neberi government mbenu omyaka 5 wire government ya enare mu ekabera ganise ki ekakora ki eremerwe ki neza protectinga ki akwa nico cyo kumanyisa government ya enare mu mbenu kitare kishuba arobo kureba ngo wakusimura umuntu ayegweje gize mwa mujurizi wasimura umuntu ayegweje gize nkiguma na yanga abo kuba natagweje gire inside nabayegweje ati in this case yegweje gize no nari Prose nabinishe nabanya nabandi bona mbeno abatakwikirereza mu kibina ngo of course arecha gambukanye nico yanagamba yagambe kishikire ninjante cyo gize kishikire no manya ibinkora kongamwe natabegweje gize no ba mukuru wanje ogu nore harobo kubabegweje gize omyaka 5 tukaraganisa ki kandi tukozere ki naza kutandika kurigirira hatito ebituriyo tuza protecting anibi akwa nico cyumwe abo kwito ntujyango hati simwe ye kubibira 5 kwika ashato nagumo is protecting the gains kukumebero mbwene ntuza kukuma biha one mbitukuza kuma ntuza kutandikira kantandikire ahabwegese abo kwato bwegese nibwo buri mwakimukiro abashomesa bari ya strike akasente tukaro no kimangu ndiyo mushomesa kandi ninja kufa ndiyo mushomesa abo kwa nangwa no buri barantera karuka bamemba parliament profession yanje ndiyo mushomesa kandi nangwa naranga kara kikunde nazo mu parliament ekindi kumanya habashomesa ninzagumanya umusiye no mukona ikitakwizera ngire ntabashomesa abo kwa mbe kunsasa kigizire kita kirumu kantandikira habwegese abwegese itwe kitwakozere umutamu ehwire kandi kitwahiraganise no kwongera abyombeko nana okuimprovinga amashomero nantagire hari akwanyenda nze hihi ayiprosa raze gambira nkambuza ni nyenda ntandikiro muri isingiro nose isingiro twine constituencies zitano isingiro nose ayiprosa narutera hobo kokamo isingiro south isingiro west numurgana Kanga north
na Bukanga indigenous constituencies zitanu mbona kwenda ngo Mugambire ahari South tindazeyo West tindazeyo Bukanga nagireka kankwate hukaci nango na Uganda kangireke kankwate Kisingiro North twatugamba infrastructure z'amashomero Dr. Deep omuri Isingiro North eyamatemba eyimukuru wanje kurugamo nanyarutera aho indi kurugamo hakombe kwa mashomero masya 8 nakagarama hatumanya wombo necho echa my sister cyo kibonire nakagarame gomborre yeye yari kurugamo primary kombe ko kushuma harho amashomero mingi harho Nyakakoni manya harho manyanguno rwegera ruta harho watunga maguma memorial ezo zona ni Isingiro North nobo kwa nodiro cyashaho mbeno no bara amashomero 8 gona gabiri improved gakombe kandi garho nubwo hakuze nagareba timo bayagireyo nabagenzi be bazene bagareba hatwo kutandikira ari infrastructure okutwabire turaganise nka NRM manifesto yo wiro wenye memyaka 5 wire echo kikozerwe nagamba akantu kace atwayongera yoza rwa murungazo rwo musawusi zikozerwe waza kureba ekitwabe turaganise nubwo kwata kacwe kakace kikozerwe mwene ko kubanoza omukisange cye kituriyo tugamba ntuza protectinga ki nchimanyisa ngo amashomero tukagombeka hatine kikurakinga ntuza protectinga ki nchimanyisa ngo tushemeye kubantu to improving amshara y'abashomesa nko ku manifesto ya hatera kugamba abo kubenyuma cyo tukozere konka amashomero gazire gata garuho mbwene kutuza ku improvinga amshara y'abashomesa nchimanyisa ngo nebinde bitari mu mashomero ago agabiri improved agitwabe turaganise ntuza kubitamu protecting twaza hamarwara one by one manye bintu biroho kunkana kugira ngo ninko kusimura begoje gize waza kuramba rwaraga yombekirwe nango muri Isingiro yonka no shemero konka hine bikurakinga namazima hata bitukuza protecting wareba protecting ebiroho kongera mu kuimprovinga ebitarakozire nico nakugira nti twatwaraganisa amashomero kandi namazima tukagaraganisa tugombekire konke kikubura muniki emishara y'abashomesa mwene kibanci manyisa ngo kisange ati tuino ku making sure ngo abashomesa batungati emishara twargo muri gage strike twargo mu kunyurana twa protecting twatiro kwenda ngo kitasiskara manyana no protectinga oshkent protectinga na procent protectinga manya wabo ine abo kunyurira mujuruzi wabo ino muntu kigiro utaka kuruma muhekere okiza kutambura wako kahari akakuruma no mushenya hansi mwene ntwenda ku protecting na government kurgomba kuturuma kurgomba kutushuna mbena cyecho cyumukonka mbene cyo cyakitarimu kikakitaraganisiye ombinde byo turaganise nahamarwaro ahamarwaro ko kuza kureba nubu kuza Kisingiro yonka hariho twin nanka here center zeza yombekero yakakamba na neya shenyi then nana ya chargage omuri Isingiro North konka ko kachargage ushange mbaze tarmu ochikaka kamba ushange mbaze hatari mashanyarazi ushanga amashanyarazi garachargage ebyombe ko biriho konke mbaze tazirete etarmu erimiki mwenu turiyo tubazi then ukizaka kamba hatari mashanyarazi ushange mbaze amashanyarazi gataramo so nkibanki manyisa ki ngo ombe twaraganise tukakora konka hinebere kwetagwa wanogira ngo kakamba tariyo mashanyarazi konke mbazermo kibanki manyisa ngo hatwantu tekamu amashanyarazi tubantu protectinga ekitwatireho mbwenu ombinte twabe turaganise tubikoze konka hinecho bikura ebikiru kurakinga ebitutekwa kubumba tukatereza kugira ngo bigendo misho echo twatukitira rubaje tukaraganisa parish development model tugikozire twagikora no bayar mu weakness yo kugira ngo bundi kubaye bagira ngo esente ebizibe miliyoni esente zabandise hakana hagabwe mutwaro 50 kutwagire kora correction yaba miliyoni hati ababandize first phase kutunga sentezo tubaratungire izibaye bashimye kwano batunga konka kutwache manyire cyaba corrected abantu bona batatu kutunga 1 million waza kureba examples abazikozi iseje 1 million hineke kozere twine examples rose live abantu bakagura empunu abantu bakagura embuzi abantu batunga abamwe bazinywa tokutwarante okagita hamizi okagita honenkoni
hatejo poverty harwa hetarakire konko mu eradication nangashi ebitwabe tugenderire ku home war tugerezeho 80% tugikozere 20% nebasa kuremera kimwe ahabwe nshonga umuntu obebaza akagenda akashora bakazi babiri akongeraho no akashatu nango bundi akazaka no mukazi mbwenu samure ya cases ezo zirumu kandi zikirumu kandi hatito omukuprotectinga PDM tugizire ngo na leaders batandike batunge sente miliyoni 15 zibabateriro no mababe bakora goodwill ito teka ngo goodwill ejo niyebenere to shuma bashara mu sente z'abantu urango ndije atunga 83 otsakuro ndije ngo yatunga 9 na mukago mwanya gwa miliyoni mbwene hato mu protection eyitu kutandike tsanje ntugira ngo leaders abaye batakutunga sente batandike batunge sente kwenda ngo bo buyayi obeburyomo nabwo bugire buta buryo so really ibitwabe turaganise nibinje na hatiringa imiza muningamba basho development model wogitira harabaju ombetwabe turaganise ekere security haza security yakoraje konka weakness erimu ekindi kwishukana president cyabe nagamba kandi anye kikuteka ho stamp hariho obe no shanga nka section ya police etakoraje yakwatira bushabantu yabundi yagire ki yakora ezenshobezo niyo twenda kora correction nangwa nawaza kureba security yitu negenda na judicial obundo shanga ekintu cyako mu court cyakorwa kutasheme kubanchikora hato mu protection yitu nangashi omukwamye bitutiro no kumakinga sure ngo ekibenchi batushobere security circles na mnonga police erukutura nabantu police nchimanyisa ngo ni yeru kunywana sabantu na government yesheme guma umbantu mbwene bibe bitakubaje nibizakubaje noreba nangwa no recent hakija hazaho policing model eyokuteka abantu 24 burugombo rumyangeri abarunabana burugombo rayon inaba polisi 24 tuteka ngo aba polisi 24 nibija kucendeza aha bintu biryo mu umubyaro umagomborra oshange byaza ku CPS umushango bundi gwabirerese ndanga gwatubire kwita amagombora so security circles ebitwabire tweraganise nabwo tubikoze kureke kitwenda kutereza no evembe babishoberemu kugira ngo tubiteko mu nkora dutebekane tugareho genisi yabaye Lilian program tugenda twanura according to Lilian uko kuwamureba no kuwamurura nagambire bintu ebibagerezeho gukora nko kubaraganise kandi akorega ngo bundi ine bitakaterire kungana bye bibariyo no babiteka aho kwa nyisigaye ibyo nibyebyo turikorera mu constitution ya hati so tugumizamu twazo mukahumuro kace munonga turi ya TV West utarugaho Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. Looking sharp has never been this easy. Welcome to Bright Suits. Be your own level. Located at La Grande Mall, High Street, Barara, Level 2, Shop number 5. Right in the same building with Equity Bank. At Bright Suits, we customize premium office wear for both men and women. Plus, wedding suits, graduation suits, Kawunda suits, and more. Whether you're dressing for business or your big day, we've got
the perfect fit for you. Call us today on 0751 075 108 or 0777 081 196. Follow us on Instagram and TikTok at Bright Suits and check out Taylor at Omorazizi on X, formerly Twitter. Bright Suits, be your own level. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. In the midst of grief, war begins to whisper. Some battles are personal. Where reason ends, force begins. You asked, we delivered. We need to make done with people everything that she's done. Watch 5 days of drama. 5 days of Damalite, Mondays to Fridays at 8:30 p.m. on Pal Magic Prime when you subscribe to Kawiki. wakozesa momo noba oyina amaani g'okushashurira ebiwagura olikozesa essimu yawe hatari okuteganisibwa yimata star 165 star 3 hashi ningasho scanning kodi kudawunilodinga momo app kushashurira ekintu kyona hariho okuteganisibwa na change kandi ekiri kukiraho sente zaako aho waba oyine eki orikushashurira nobaasa kwongera hazi waba oyine olikozesa momo advance egyo niyo momo amaani agarikukureetera kukiraho. twagaruka igana tugeta TV West nehina naza kugeta radio nukireba kuka tubamwe twena so program nituhanure TV West nehina buri shaisha tukusya shahina omu studio nubaba bajenyi bitu process yonse yabona yebale hamwe na Lilian Rutero process wamhura Lilian mukugamba yayoreka ngo bakozere almost ibintu byona kandi yakugamba nkuko yegweze jize mwene kugira ngo na achievements nozireba just failing to recognize hataroki abo kubaba nabantu abaru kugira ngo mutwongere tukore iki konki mwa side yanyu numutega tayangu tubashemeye kongerwe why reka simuke honorable Lilian tineshonganiwe and tindukunda politics z'ekikafiri koza hati ninyebuza nka NRM yeta kine bantu nkabaririyani bache amanaroni kozo ine ruko diya ugikozere aho berire RDC zaho ziri hati mwamutariyo nabwe kutwine failed state so I don't wish ngutweshanga mu kintu cyuma abo kwihanga tugira ki ni twihanga twenda kwindura ntwenda ruberizire ki rubero mwani oboryo mu NRM obe no tambuze kintu abukani mwe abanyabwenge ntubendayo nanye kambe ndi mu opposition nkuyambe kureta kintu ekiri cyo osamo mwanya oguzire ki ogurwa itweke kisanja abo opposition aba NRM bachesere protect you again protect the gains ito kutugire kukivunura mu rurimi orwo nyankore kandi okukivunura nemberero kuma munyago bariyomba kuma munyago besi jakabigamba bashiya bakahambi hanga bariyomba kuma munyago anda bariyomba kuma munyago nabantu bace abanyakwe numeki kumanyisa ko kuboye ibirente y'wananka to kugire kurokaza kugira isa nezindi note ko kugira isiza hacubuka au kahera shohor entene basagar ko amukamo wayo ninga mukamo wayatire heberango hagiro wagire bankayi omuyirisizo mwene ntonote ko kugikumiraho na naba bagini bakimanya oruhunu babaga oruhuba runage bigire babe nago mutwe obuzuruzi bwo nabugira ki mwene rara mu yituru habanya Uganda yiturumu
abashya bakashahura ihanga baryiba baryegaruza bargaro mikono yabo hat NRM namwe nikabari ana bagirga mu NRM netora hi okay NRM ina abantu babiri oyine cyashahwiri najati mwe narwo mu NRM government ekwiza tindu sure mbakunyaho munyago ne tinyaka mbakunyaho munyago arho nabari turihire nanyi kango mu NRM obundi kiyakugira kiyazara ekira protecting omunyago nanyi ngire kinagira ki ekinashahura nito aba opposition turgangu no enough is enough ihanga bashija mwe mu rumazireho ihanga mwarhwerekera Uganda tekiri Uganda ekyo kutandikira education abanya Uganda yanagamba by'amashomero tugombe kiro education kananye kantu natandikira abanya Uganda ekyabire South Africa I do follow you a program ya radio no tutangaza history naki ekyabire South Africa apartheid nicho kirya kandi ekikundira hati ebintu bishukukire ako mbwire bwenyima bakabaguruza kapo mukavera tubara kubicenga mwe hate bintu bigiro mu mushana kapo bagiro abo manye buri kimwe bwa cyugambe my sister obwire bwe kintu na Bible ne kigambe Ecclesiastes ko muto gwa kashatu mushorongo kuba time for everything hato bwire bwe kintu buzireki bwishikire hatu turiyo mu South Africa abazungu bakabi n'amashomero gabo n'aba South Africa bineki abazungu bakiza bahamba South Africa hata aba bariyomba kuma munyago gwaba enaremwe basyaho imyaka 80 bariyomba kuma munyago gwabo amashomero g'abazungu baturetire zantare za merehiri maturate zi bakikaha bazihamba zabe zabagiga twahunama ogwagiya nakushomera giya nakugambira batwatara za seed school tari mu laboratory tari yo masanyarazi tari yo ki babitwatara imombe mu ryokwe then itokatube turi nkahi guriyo munyago gutwatira eshahezi Uganda turumwa abana babiri abana babagiga abana baboro and ne kintu kibi kushanga ngunka household zikumi amaki 10 ekayo mugigo mu hacyaro niye kutwara umwana akaza hishomero then household zimwenda zisigire kahi eshahezi mwana murge muri protecting against nicyo twubagambira muri numukume minyago yanyu kongera kwitihanga abanya Uganda ebirebyo biturumene by'akaru tarakintu kisasize President Museveni sente zariyo nagabo mu Kampala President Museveni arigire kwetaba MCs abo gambira NRM manya bazenku baragume bazahambaga ogumoyi no kwereza eminutes 5 ukagambira NRM ukagambira munyago gwawo na President Museveni ukamurondera karuru yakwata million igana kinana yaziteko regions ngumugende mbagane akona kasimu abana bitu abana bihanga ogo mwana oryo mukota kushoma tuwawo no mwana wihanga kuruno jangu tuinabebe mbeza barubo tukumanya education ekikumanyisa abo bana tubakaye bazirenkai baryo mumaka honere buri yantaro kiri kunshasho ryo mukazi ndyo mukazi no manyango amashomero kugurigure nabana binji okukira babiki neshahe zamwe baba twekire nabana bace nabana binji abarabure garkankai ahishome andecho President Museveni na NRM yantina kizireki muri no mutambuza na politics zanyu tukumo munyago wagirangu science teachers wabongeza sente nyabanya igana kabagambira politics za President Museveni za divide and rule tarabongize ngunabakunda akabongeza kugira ngo amare akashasha maro akamkamwa mukizamani hatesha hezi arts teachers tbari nkai tbari mu class hariyo sciences zibonga kuyabira president kuyabere NRM kundi hanga mukanu muza kugira ngo ishomero nkakagarama seed school ninga hambara secondary school abana kurugasi ni abantu kwikasi ni 4 bine chemistry tichogo omwe wano kundi hanga rukunde byo bwegese ojiro tkanye employing more 4 teachers of chemistry babaganeki omusharaba then echo kiretereki ngo mushomesa omwe atambure na reshori oryo mushomesa kushanga ngo mushomesa omwe ariyo mushome na shomesa abana more than 400 one subject ejorodi yona noje tankaki abanya Uganda baturikirize projects zone zurukwiza abo kwa babataresere projects babataresere program tibine cyo kurya tibina hibarayiho munyago eshahe zona rebo PDM yiwano gamba najya ngo tugende burumuruka twahise myaka no PDM tugende burumuruka batkorera accountability batwereka abantu bina ahabwo kubabura umwaka no mujyana mbana muhereza miliyoni 10 buri umuntu miliyoni abona abantu bina batugambira mu Uganda yona east north west south aho muruka gwina abantu 400 abafundeje miliyoni
tikiro ande kiri kunshasha abanya nugo munyago kutukubagambira ezo sente kuzikuruga kuriya zishikiro mba mabondo bake o ministry bazera zikiza kwikana district zikiza kwikana umuntu wa hansi akasente kakazireki kahwiro antaro kintu kiyoni kinshasha noho abagambirimo aba NRM ninga president Museveni ngo tukantwenda PDM tukantwenda sento mungaro nembere jezireki ejero banza wazo mu economy taro kiri kunshasha ho narebo liliani bakareta sente za grow money zabacyara sente zo bazireta ho kwakuruzo bwinji nizende chapa na superwoman kari jo superwoman haiza grow woman sente zo nizende chapa nizenda eshahe zo narebo liliani nakutwara umurimbara na nisingiro nankaye okareba bakazo kuba riyo babona nakafuna eshahe zitwazo mu cyome nyenda twazo mu parliament twebuze aha bwaci kibaze ngutube empowered abakazi bariyombe yongero mbihome why economy mbere yo mu economy eshahe zwano njya mu protecting again zan ni hangachi erukwikiriza ngo sente baziserenkaho kuba kuzisera eshahe zo mu Uganda abanya-Uganda bariyomba ko sente za 20% 20% kafuni yes ni hanga you go to Rwanda mahanga agukunda abantu babo you cannot press such a politics you cannot press such a businesses oshango mukaza home central zakora no ryakahi aine kafuni itana are you getting konka kubemba designing area project ya grow woman bazi designing ngira abakaza bine byapa abine mbabuza mwana mukundi hanga mwamwenda ku protecting against abwaci mutara utebeye kanisa abakaza ba central abo butare ababo bunyanya abo bafu bwaca bo kuyane ciro ni hangwe mukabatebeye kanisa in time bakakora groups then azo sentes mukureta zikatwarwa mukazo mu miliyoni 10 mukazihereza aba bakazi omukazo wabasa kutera kafuna ya 20% akatera kafunina eshahe zaba kafuna mbagenda bahaba kazi sente bamwe mutwara 20 ashatu akujangwa abakazi intuti inama norona no kora sigahe kayaweje bakiza kumuletera kipapura bamuletera kipapura ta miliyonesi ishatu bamutwara mbenda beragiro bamurazo mu cyome hatine no mwo kugira banga no kumuto mukoti obwe nibwo businjo muri yo mutugambira niyo police y'wano tugambira hamanya security manyake izo general muntu kyabe na addressing hano nation yagira ngo abanya-Uganda twino okurebera hari bagambo businje tukumayisangu turuho muntaro peace negenda na justice abanya-Uganda nyenda tugenda mu courts tugenda ha police no mesha hezi nyoni ntina no kuza ha police kutabaza umuntu na wankora kubi abo kwa kinda hikeyo natabarze cyo kurebera kanya naho naruriya na hikayo kinda hikeyo riya naho narebo riya nimba mapo aine mwaka sentogo nimba nabatwara musiri niyo Uganda ituzireki niyo mwana mawe jamba twara musiri ririya ni yatware cyanje ninjya unakwasaka owahiguru niyo ruhanga y'imutuzireki hati ntwe kwasara hanga abo kuba mworo to kuzama abantu babihira amataka ejo niyo obone bwo businjo muri yo mutuganda according to you turugeza ku me according to me abanya-Uganda mwino kuzora misho abashija bisiri hanga eshahez omunyagogu twasibanza rya 145 trillion ogwo nubwo munyagogu muri yo protecting abashija bagurisi hanga barumara kwema president Museveni NRM yiza honorable niki mukashange egari yo mwika mwajiguza na scraps keriyo negaruka era hinka after 40 years omunyago manya Vincent abanya-Uganda abarukutureba TV West egari yo mwikesha has president Museveni emyaka 40 yasiyo mbwebembeze kurutwine egari yo mwika erukora Congo erukora Tanzania erukora Rwanda aka eshahezi na nezi jamu yutukureho mu Kampala kuri yetaro omuntu okimikiro mu kasheshe otembe egari yo mwika oza Kampala okora ogaruka ebyo mushuburo omu economy murebe mishoro protected against emishoro kumukujitihaho mufune cyo kugira ki echokuri protected against izo honorable rya no karugo mu karuruwara ezo protected against zumukwera obushuma buryaha abantu touch road mokora se human rights zikawaho ebyamagara Lilian tindi kwendo nyise kiniga abashaba ryomba ryihanga mureke turwani rihanga irokozo mbakazi hari yarufaro hariyo scan eji omurufaro yon niye kure abakazi benda niye kure amanya bashija abakazi manya bana manyaki ejo scanage omurufaro ngana yo hariho bwe kubasa kubura ino bwe kubeta CT scan no gishashuro murufaro nayo nebeta zireki irokozo murufaro honare akafuturazo mu parliament rufaro twene kubane tugita abisinjura abakayibona bakugira ki irokozo murufaro hona is it in order myaka 40 amaraha omukazi aze kuzara karargo musiyeta aze kuryama hasimint nizo gain zesu in your way. What is the way forward?
what should we do abantu aboriyo no gambrebi bagire bata we for ara kintu general muntu izobiye na speech niyo ni supporting general muntu andi abanya-Uganda abo kwenda Uganda endisho abo kwenda Uganda ngo tuchindure koza hari ibintu bibiri aho kwindura bebembeze twabara kwindura ki ihange kintu cyo ningitina kandi general muntu akakigambaho President Museveni tagumire kwiho mu ntebe NRM tegumire kwiho mu ntebe konke cyugumire bantu mu Uganda ekwiriho cyugumire kutebekanisa Uganda ebire yagiro mu munyago ngo gitebekanise ogigarumbute ko buzireki oruburubu bana abanya-Uganda twazo mu karuru ninki bahamsiriza riya no butwakuzo mu karuru aho muri imbara hinye simbere tukajya mugisha muntu yemerera aha Bobi Wine yemerera aha President Museveni yemerera aha mutakwasire mu karuru mugisha muntu nasinga karuru Bobi Wine nasinga karuru President Museveni nabo wakashatu konka habwo munyago numwenda kwibira President Museveni kandi abantu ba NRM we are not happy with you abantu ba Kampala bine politics is smart nibashakira abantu babo tarekira kushashesha heza ba maraya manya boda manya ba Kampala bariyomba funa sente itokunu ya boda bariyomba zivugira miliyoni 12 omwana akibayisi ya boda miliyoni 6 bamwihaho piki rero mukiza muzeyi turi abawe na muzeyi yero jembo sumugihe bueno kale bintu byabakazi mwina mwina turbato twati nakesho ngoro wimwa batasima imwa batareba ruhanga urire ari hakibabuza bueno mukuru wanje tinkugira ngo ebyo kugamba byona tebiryo apana konkawe ahingi tumukusima kandi ngo ruhanga urire ari hakibabuza hati twaza nka okureba okwana ugamba twatandika na rifare yiwagamba ekigambo rifaro nikimanyisa ngo harwanda ho shemeye kubanoruga otakashiraho mbwenaho oshemeye kwikaho warga kuremwa hati waza nko witi singiro tuturani tuenda rwekubo nkirwa nkahere center 4 kujikora hospital bazuma mujurizi kutara kubiha no kutere nduru no kugamba no kusima waika rwekubo kareba okuturiyo nitujikora kwa ninyetamu ndio wae nare no shemeru hato muntu shemeye kuruga rwekubo akija mbarra hospital hashemeye kuba yaremwa rwekubo bamahandikire konko bwiro bwingi hati itoye nare munoreba nambone cyo yose abona nekitu akwitwa buri muntu wena ntwanga arwari korwa kacha umuntu no bwakurugisinjura atine bara ya rwifaro natekwa kuragurwa ya kambara twakamugarayo ngwirokoze kurete kitabo cha rwifaro. So are you trying to say that the hospital is overwhelmed? Yes, abantu naigaya abamwe bagaye jata nyoti nkuzarweku nyoti nkuzanyamuyanja oshike nyamuyanja tine kitari yo health center for nabashemeza nabakora buri kimwe cyone konko muntu najata nyenda kuzanka hi mbarra so noreba ngo tindi kugira ngo buri kimwe cyona mbarra kiriyo konka neba overwhelmed no turi kugira ngo amarwaro agitwine na munonga agayombekirwe agatakabire up to date nkacyargaje inabagambera iyombekire structure zona zwireyo konka mbazi yayo nabashaho bakire bake nkaka kambe inabagambera nanshenyi twini mbazeta twini health centers bakazombe ko murundo gumwe hatwo kuzaka kambo shangatari yo mashigarazi kandi ureba ngo ateke kisanja nico tupuraningira abo kwato kabikora byono murundo gumwe ngo wabasa hati ocereba mukuru wanje atasimba kakushabere tata omugenzi Samson rutera hatakagire munsi hato no shobto abetoro bato twatune mu kamaryo tikubanye imwabo kutureba twakuzire ni mu kumugina twatune mu kamaryo mwene kwabetoro yaho umugurusi witu tuzakuza musiniya katandikiro mu secondary school ya Kitagata kutwakire Kitagata batutera batutizinga batuhemboko batutera
mbweni twatoroka ishomero twijana tururanganyire mukuru wanje twingana hati ni lecture wake yayo agasa mbweni twakira muka twijana twiruka twatoroka tumuzeyi twishomero ryatureba no batutera breakfast lunch na supper hati icyo muzeyi twantekateka ngo naza kuba sympathetic yasheka atabojo mbarebere mbweni twibanyisa ngukaba tutere watireba akajya atabana banje hati nimwe murigiro habojo mwabareba twashasha atumugaruka yishobye shahenge yatubinga twagarukayo hati no bwebembeze bugumire tokajo tatabona butungire kandoze huyimwe abaye batakatungire mugiya yatwasane nanaremera tokuremba jangu turemireho hati bonka bachikwata no bahatanura ne nyondo kuza kukibiyaho cece ndobwebembeze mbabugire bugumire konka to be sincere process n'abagenzi bawe abakanisa government kandi abindi kushaba ngo na hati nyoni imbenda process ni inkwenda no bokorachi ni ko kwijoka zo mu kibineki tukakwatanisa ahata kugenda je tukahatereza bishabwe tuenda tugire ngo iki kugenda so nyowe mujurizi ngo mutebekanisa program na highlightingire bitwaraganise bitkoze nangwa nibinje mwete nabimarayo nangwa nece cyagambe cya PC yo kurigirira ka president ubu tubentoroncinga manifesto nyumwebazi yo kwakigambereho every weakness abenanje takoringa ajata aha tukozireje aha mwene uko kunkuba ningamba nyowe ningira ngo ebitukozire mukuru wanje yata kubireba akagira ngo tukozire ito turi absinje manya atubonore process byona nabirundana katogoko nakareta katura ukasanga ushota bakazi tukozire bajangwa yegweze Lilian, in your view do you feel comfortable in 40 years because umuntu w'imyaka 23 irakire karingwa ho munsomo do you feel like ebiroho nibyo byakube biroho are you happy with the achievements of 40 years with exception of art teachers I am comfortable kindwire with the level of corruption level of corruption kandi je ninjenda ni otwara kuri manya corruption nico ndukugambira atwose nagamba atubaka bakwiba karuru nyonka ninyi bo muntu kanta kwibwa government no kandi mbinabe ningamba kandi ntere ndu aha haza okutarukushana hamishwe shaheje hatuwano ndena process kumwata hongu twembi ntsakwaturi yomu abantu ahero bajyangu mwere hatu studio yeji nguyaza kusi mwene yasya pero wale yasya okunda kushana okunde kasi omuntu kategereza okunda kushana nawe ahamisha nemituma yitu nukweta kugireta nukweta rukushana hariho birukorwa abantu kandi nico rukurebera simu ya hati nyumba izo umuntu tekatekere simu eji kororiwo president chanchende myaka 9 rogarke ubenka 50 nico rukurebera nitumanya ngo ariho kitaro kugenda je abako umuntu anajya protecting the gains kibanze banyisa gain zero concat zero protected wanyetegereza noreba ngo he next protecting the gains kumba process yagweto munyago kunga yo tinda gwete munyago watine kinyagire ko kandi yo ni protecting mukanye nabachine kibanye oranyagire na waruko nico corruption wano gigambera oranyagire nawe hanga rya mubuzi nagambera manya turabuzi bo muringo kutarukushana kora o ekibini kikwihuru ati nanye nangu kugambera akakuna ukore to are you happy with the level of production of corruption I am not happy muntu yakora yiba yonka mwene nka registra waenda le makanye berakaru ensenerebo mbeni mureba arbajuru wa office banaronda hoki mushata yenzire ngo muntu aronde akanyonda mtere nga atecho tukuchende hatu wowenka ogwe owajiro mukota katrayingwa shebe kuza aside akarga na mbeni yaguma na jakuletera abantu emituma mbi mbeni corruption yoti ndikugenda konke kinkwenda process na no mutebekanisa manye corruption tukujya mu government ni yer corrupt abantu no baba corrupt nguwibo yekirendo yerekere harobo kuzomuka yebare mnonga harobo bwe kukora okarengu yababona kanore nekiragire ekitwine harobo kitakutukoraje ngo muntu bamukwata ngo naba proved guilty until he is guilty hatu nobo muntu ashambine bamurengwa ashambine konkani bagira ngo akiri suspect
ati none ngo kirageraho tucyanura kandi to kwijagurukaho tinduruteraho oti kwato tinkutero tinkwita okay linda wakacherirani nienda twendere manyakire kukatwa hata kukatwa you see we can maybe we borrow more time kongati kubaska right now na nienda twendere process turiyo twendera your final word ni wotakavuga yeah my final word is abanya-Uganda mureke tukundi ihanga abanya-Uganda mureke tuzahura ihanga ryitu ahabu bihanga ryo complete ruhwireho nico kugira ngo bari antinkwenda batushanga aho kabatushanga ihanga ntuzo mukatabanguko hati ntubantu wenda abanyabwenge bari aba kubukora cyankana mbe muri yoko numutamuza ikintu turi kurwanisa ki embera abanya-Uganda government ya president Museveni kwema wiza waji hawo bushumankuzi abuka yemerira bushumankuzi waji bwiha neba yagira ki honorable Ryan Kangambire nshobi y'umuriyo n'umuhagira kandi muriyo n'umutwaro mukatabanguko kabimunonga hariho mbera mbi munonga ogwo munyago gwanyu gumuriyo n'protectinga omwebembezi kwemero mbwebembezi president Museveni nshobe mwe yinkumureba heya mwana bamuterera karuru ever after kahinde bamutina no ho kumwemerera no mwemera no sigara kandi okagambire cyatu wamugamba karusinje no kiyayo honorable Ryan mureka tukambisa amazima nshobe y'umuriyo n'umukora munonga president Museveni nshobe yakozire kuremero mbwebembezi n'endwara mbi munonga andesha heziririan na nakubuzo mu NRM noho kuratira president Museveni tumwine imumuriyo mucyo kumo munyago muriyo mucyo kumo munyago ihanga mwarimaraho ihanga mwarita konkaranga ryababusha ririya niwe turiyo ntwendera manyugwire bote buru you concluding word akagambo kamuhe nyowe kigambo cyahamuheru ni nshaba abanya-Uganda abaye NRM nko kukizere ngo tukume bitwine tushemeye kwerinda tutarye bitwine tubikume ni manisa cyo kuriye bitwine obushuma hatukuturagira ngo embazi tutugino mwirwaro cyaragaje kweraze mututagibamo mbwene tukume bitwine tutarye bitwine kuturagira ngo amashomero baza kwereza abashomesa babongera kasente hatutaza kwecika ukaje tugenda rero wa primary manyatusha tubongere bona batunga kasente tutakaka kora tukabanje twakerira tukume ebitwine tutarya ebitwine cyo kubendeza. Thank you so much. Of course nyenda kusima Lilian Ruteraho abo bwiro bwata mukwijaha mwabazyogu nyenda kusima ibare process nyonsi yabona ahabo bwiro bwata mukwijaha tukaganira abanya-Uganda nyenda kusima mwe n'abaryokwe abantu batureba ku rugo twatana kusiya hatumya bwenge makanandika ajya ngo value what you have but seek more. So okume bitwine nicurungi kandi nicukuru kongana no kuteka te kukongerera ryebyo nacho nicukuru mnonga nimbendeze birungi murare kurungi tureba ni nyesaka.